iniciamos entonces o último pleno do ano. Bueno, primeiro, sempre algunas personas suelen abandonar o pleno antes de que termine, pois simplemente felicitarvos o pleno a todos, toda a corporación, de toda a corporación e todos os vecinos. Este ano, bueno, independentemente de como saldo o ano 2012, para salir como saliu, quero desearvos suerte a todos os vecinos, salud, que nos acompañe sempre, feliz ano, bueno, a afrontar como mellor cuidamos. Esperemos que os reistos este ano que nos votamos tamén positivo. Con todo, feliz ano novo a todos, felices festas, e iniciamos entonces o punto. Primer punto, aprobación. Antes de comenzar, disculpar a Víctor que non vai poder asistir, por lo menos se chega a tempo se incorporase na medida que está avanzando os plenos. Entón, disculpado na acta. Bueno, iniciamos entonces o primeiro punto do orden do día, que é a aprobación da acta da sesión anterior. Conocen os conselleiros acta, algo que aclarar na acta? Votos a favor da acta? A acta número 14 de decembro de 2012. Pasamos entonces ao punto 2 da resolución da alcaldía. Conocen os conselleiros a resolución? Algún tema con respecto a alguna resolución?